Ioe le po pa ia na whanau wai Yesu. Ta iloa inisi po manisi po e pe yo upo whailaunga le atunu u male au fueloloa whamai eui i tae au, makae au, matae au. Eui i aso, male aso e le lawaso. E whapena whaila e te lea po ai tasiale po ua wha mau wha ilonga ina ele au kerisiano whamai o le po e pa ia. O le po e mamalu ma fua isea awa o le po lea na soi fua mai ai le na te tongi o laina faa o laina o e maa ele ia la se isi pa ia e laka laka i le mamalu ma le mawalunga ki o foi fai upo le tunu wa mawalulunga i tuli o maunga wa malifa fo i le tuasivi o Samoa. Le lingo ai le fongatia wa pau le tua vao e mamalu le tua au mafua malu. Mafua isea. Awa o le po e pa ia. E le aise isi po e whaatusa i le mea na tupu ai. E uia i le whaatauwaa e mawalalo. E le manaia. E anga upuia le perfecto Isaia. Balo ia e Isaia. Whamai ao tau vaai i ai. E le aiso na mata ngofie. Ina ne i o tau mananao i ai. Upuia le perfecto Isaia. Ia oise fia manga o isea kulanga o se whangau se whale o mangu. Ioi. Oise o kako upea na tawhai atu pea. Lenga o le whataua nei o le nei season. Tau sila antu le ese esenga o le whataua e so se tangata kerisiano. Kalangoa uia ia kako Samoa. Tatia ia papalangi, tangata uli, tangata sapangi manisi o atumotu ma atunu lanu fo i mangangana ese a e faiala utala o tatou Samoa wa ele ai a se Samoa maybe pinga o le ko ikiki e ia e mafai o le tatou leipoina i le kerisiano ai o tatou uma o kaka kerisiano soifua e ainga ave ia o ngā sosa a o ngā whaife au me mo whapena. O le winga o le tala le te tau fatua. E le ia la se si o tatou e le malama. I le tala anga ma le soifua mai o le mesia o le wha o le tanga. Ai mafuanga ko whai aku le tala le. Ona e kongeki le le ia ngai upu o le pese le sa tau mawhai. Ia le tatou au whai ngā luenga. Sunga ia Oscar, sunga ia Misa, ia maritusala ia Hana. E whaaleo i nantu e tau alantu i pese pesenga. Oh, holy night. I le nāpō pa ia. Na whanau mai ai. E wila i le tātou whaavai atu ma le tau sila atu ma le tangatanga i Samoa. E sea a wala ia o sa wakapenga isi ka ngaka e celebrate ia so fia o le soifua mai o le Mesia. O a wala siata. Tau whaasau mai whala au whaasahinga i kongu. O le fiafianga ngā lai ka penga i se fiafiai. O le matuai whainga o fiafianga i le tino. A o le tangata lea e tātou te whaamana tupea. O le tangata e le fiafia o ia i mea le tino. E oi. Leanga e le ongi kala ngisi ia saungoanga ia saungoa ia e sufa mai. Auane i o tau tolo ai o a le larolangi. Leanga iai le monga ma le ele e ngake akia. E oi. Au e te tolo ai o a le lalolangi. A ia mua isa ili le malo o le atua malana mi o tonu. Longa winga. O le tangata la le soifua mai e whamanatu po o le. Io, wana liu tino tangata. A o le alo moni o le atua i to tasi o le pa ia o Israel. O re kangaka e fia e le fia i mea le lalolangi. Yesu lea, le fia i mea le lalolangi. Ai o le mafua anga ngā lai o na sau, e sau e sefe ma whaaola le lalolangi.
ai tasia la le e kasia le vaenga e tāuona tātou whaia ina ia maua i e kā kouru wha ora kanga lea. Whamai, o le karikongu. O le karikongu ia ke ia. O le upu leo le taritonu. E le o se upu e mama, po se upu e whaingofie. O lou taritonu ina o se tangata, e whaavae i lunga o lou loto ma lou mautinoa o le karikongu ranga. Believe. A e karikongu inga o le alalanga ngā lenga kou pāroka, le alalanga ngā lenga kou loloku, le alalanga ngā lenga kou waonga. O mea uma tātou te whaia, e whaavae i lunga o le taritonunga po o le taritonu. Ai o le auwiviranga ngā au mai e le tuama o le whaailo ilo le nā. Formula. Ngaia au maia, e kākou ke maua i le whaorakanga. E le o le keke leo au kaulanga. E le o le tete leo au me fai. E le o lo ngofo whaakau uma ma keu le wharesā. E le o lo whai o bua a ke kele i kaimi o kau mawhukanga le wharesā ale kālesia. E le o lo whai ko a ngai i ngā ke kele o mea umanga. E maua mai ai manui o le tino. Ai ke le sawa i se ola e whaavavau le ngā mea. Ia. Ele e kele o lo lau kua la ma lo lau a na fa pele ia o lo wala ngai le ola e fa le ai ia e am e sa wai manui o le tin e ma wai manui ba fo e sili le manui fa fonga e sili le manui o le fo ai ngai lo le nga ke kalia o winga la na le na fa ya tu la uia fa ma lo si fai mea lelei, fai se mea lelei mo le au ngā lea tua, fai se mea lelei mo lo tua oi, fai se mea lelei mo kangakai mo mia lau so soangi. Ai au wangi ngalo e le lava ngā mea e ke le hadua i se ola e whaavavau o ngā au mea ngā le ai. Le angai whamai a fio ngā lea tua e le o ngā ruenga ina i ne i mita se tasi. Vai. Not enough. Ai fai mai lea fio ngā lea tua, au awa whaapea lava o nā alofa mai o lea tua i le lalolangi, wa ia au ina mai ailo nā tali pele to tasi, ina ia le whano se tasi e whaatua tua pe tali tonu. Nang o le whaaliri unga. Lai sau wai o le believe, whosoever believeth in him shall not perish, but shall have everlasting life. Onga o whaasa moa inga ngai ko inga ngā lako whaasa liri uar kusipa ia. Peina nau e tu ulo loto ai le winga o le upu a o e wha tua. Ai alu le wha liri winga mainga i le wha Peretania. Whosoever believe or believeth in him. Lono winga a kako wo i le whaasa moa inga wha ingofie na oe a o la to uma oe tali tonui kari kongu yai kari kongu i le nga awinga mai le alo kari kongu i le alo sa o iska miki o maka o le pepe Yesu wai kai ro ko rua la manga ke afa mai o au mafofau la fa uma ka ai fainga ka le pepe le kilo joro le a ingo si kamiki ki o ia le pepe le mai anga uleva ai makar pepe al pepe Yesu o la veve si la or kilisi mas ma ya o makar pepe le la mafua ingo ko fa manga o le winga la fa mtalanga pa wale or kilang au mai a le mai wa fa pela va na lo fa mo le tu la langina ya na ia uina mailo na tali i polo na halo pele to tasi. Na ia le whano se tasi e tali tonu ia te ia. Pe ina ia le whano se tasi e wha tua ia te ia. Vai. Longo winga Samoa e le whaola inga la oe pe le whaasao inga oe lea e le whakua pe le karikongu. Ngi ke u wha pea te u tatu take for granted.
e ke wa ngofo ave fa pea ave ba mainga le ai si pe ke anga sala malea ai conditions o le alofa le nga mai nga alofa i le lalolangi au inga mai lo ngā ka li pele ko kasi ina ia le fano se tasi e fa atua ia te ia o le fesiri ai fa fefea le au le fa kua ia longo winga e fango ai fa fefea le au le karikongu e fano langa o le kala lea whosoever believeth in him shall not perish but shall have everlasting life. Oh God. Ya no winga o ele teritonu e perish oi e fano ele ongia upu le tua o ya uia alua do fo isa fadinga ia wo ka koe furikua mo ka koe le karikongu mo ka le fa kuku ia no winga ua te sa vali fo ia mo te ilo o le vanu o le anta o le oti o le fatau le o le winga o la utala ia le o se faifi au ki o io ele o se faifi au ringi o ko faifi au ai o le mana ia i o le faima fai tauri tu spa ia faima fai singa panga ngoa o la uka vali i lo umai tangata i le fu umalanga mai nei ni so wo mana ni so tau ai e fio sofi lo tu tono la uta vali pa war kusi la ko ke mawala e make fio ai ma u ya so uma o la kuspa ia fa pele la po yes ai ko ngor ka vali pa wale o la ua upenga lo ke fio lo ai ma ai o fio ai lai me fo ia le ia o ki kiroro la ia le porque le fongi le kuspa ia wala ngai ele o se foi bo uma kai mi o foi fe o kala iso se me o ke ferwa eu ke lo ma ula o kala ai ni taimi e te tango i foi le e fa avango so kai mi si ya fionga le atua io e fa taua la foi la le na tele na va veina e ta ai ka ke ka so le o foi o mo kwa i ke le a foi o ri ka ke ro kai yes o tele yo taimi o falongo ma o fo ni tala va ve fo rika ai ona o afionga le tu fo mai ona e nga salai ai ona o afionga le tu fo mai a eita no fo ilalo ai ona o afionga le tu fo mai ona i ngoto le la o eita o afionga le kuanga ile upunga edi ongi ala nga upu ele ongi muanga nganga voi a fionga le tu awane ingoto le la o eita o ngala nga punga mai wa kau vela mai ya te fa longo ku nga fa mai musmusunga ale nganga ia sili ona leoina o lo loto na ilo se isi lava mea awa o le mele la kupu ya o asiaka ele leoinga lo loko au leanga lo malawa mio e fa pena ai okay ka awala valanga se mai langa okay ka ya okay ka okay ro fo ika langa o tangata so i fuol tangata ola ai o controlling ala o leika o inga determine pe yangi afionga le tua ola yaki oi ke longa fi yes ananafi le lo foi atu le tala le nei o malona matou o pu ele matou o matou pese ma sia vaenga foi matou o e tautua le mauta foi le ona itanga matutua le ngosi sira mai o si kasi la le atali ya Ivan no for GI GI cleanliness amisa cleanliness east mako wo maila mai Beachlands ma jola mahana ma Ivan mo jo e momoli ia I follow my godfather mo jo le ngole a o fa so ko nga kupur melia o le me lo va ai ka makwa e ika e kof inga lo wika le la mo jo mai we are filled with joy ke lo ha pesa o loku pesa waru se loku le angafi wa matua i fatu muina o le oli ma le fia onga o se matu pese o we le ia lo pese ai onga o le avango misa malanga oskai samoa
ia whaftai a Ivan wa mau ai ona wa already o io e sia o friend tina ia lupe hiol masiona tolua ua o io e ina mauti atu e pese mare ngalo ia kia o le malanga ia Oscar Samoa pisi misa I la sutona so I have to find a backup team foi le ia uma elo o walu lo mau ia sa o ia o ko fa fomu ia ai nga vi ia ile tu ia fa fomu anyways ma ko mai lo ma to atu lo yole o fa tu lo ia fa na ule na ma to bo ia na ma Ivan tatu mo fesi tatu wa tatu mo fesi tatu wa me ai tatu lunch wa wala ka le udi mo modelo le o Ivan ia ai ma o ia ngar wenga ni ofisa ma ko filifilia lo le topis ma ko filifilia lo le topis vo le leji ai le fish and chips ma nga ya le topis mo ke o vetu lo le I sia wa ka ko bonga follow my godfather ai le level ma to wo o ti ai at vili mai ia le atowa ma li wa ya le emergency that I have to go to ai ole ama fita wil por kalame to li wa ya le sa godfather ai ma fa ma to fa wa wa ma to ma te adula feololo tangata le tono le topis ma tua o kale ma to fishing chips kamba foi ngale le snapper meal foi ngale a te fia o si fia o ko de kere ngo ia ima ma to mai lo ma to safa e u la lo patua e u nga I le entrance e o mai tangata ton ia faia ia le ma to lo le fa fonga mai le tu ma to ai ia matou tatalier ma matou talatalanoa nga I le pesepesega lega fai ma faamanuia matou loto ou te leilo po le ale taimi na savali mai e le tagata lea savali mai sau aru kokoga o le tagata na sau o fatoa'au loa mulimuli ai o lae failaga upa o ke lologa aga leai le upa gala koe piki e alua tuava ai e te auto e nimo. Ai taluai wale eise option. Ngala kua le halu no halu te tonu. O le mau te ai. Ai le maso ulo le ko lau ko ko urga kale o tangata le te tala no atu ia. Se tasile nei o tangata pito sili na faitala leanga ia te. Ai wa levanga fia sau e koe alu. Ai langala o le lavi. E ulo kua whapea, ai a fo I merekanga ka whakau, e fo I sao mai ai o fori. Tu sa o te iloa hantua. E le mwhenga uloa langa sau kongu, ai a sau lai fo I fafo, o nga ulo lo le langa, o le pia whasanga sanga ila u sau whai. O le awa alua la mantou mea, ai ma mantou nofo. Wa umale lei wa amatan, ai o te pātulo whapene, ai sa vali mai martangata. Malo o tilo tunga. Oh my good boy. O Mr. Ngango. Ei e leo puloku. E leo polotu le anga e vevela aku la. Kusa o ingau ke loa o te leiloa langa i leo se angelu. Ai o ke pākunga whapengei. Ai o mai loa maritangata sa vali mai mau mai le taupis whapengei. Male. O re kasi le ngai ka ngaka whai kala leanga ma whai pous leanga. E le vevela ke le lala ngā alu pei o le alua puroku. Anai tau te sila fia. Mana tua e tasira e tangata e whai ana tala e o mai leo tiu te le toi o I Samoa. O le mea lau ke fia aka I Samoa ma lau whaafonga mai o fia wha. Langa o le wak, o ke le I plan o ke sau ke whaasoa I le mea lea. O le ongo sai o le ika ma le ongo sai. Are wo ke ia wo sau ha o manga kua I lo wanga lo ia te un whamitala na filmelea. Sa vali mai ale tangata o te patu, ele o loa whaatasi e ko o rua leanga mako, ele o man mala maita maiti I kanga karea. Anga o ke patu a whapenei, ai o mai, malo eis! Se malo eis! Whafonga mai... Ole te I hana ma Ivan. Ira kanga karinga a wale ai mangisi kongore taupis. Wale waka ape o matoe a o matole sa whai mai le la mai. Manai teine to olua. Ole tasi e Samoa o le isi e tonga. Le ngā rurue.
anga o whaasanga kua whapengi, mai malo eis, oh ise malo, my man, vai ma, ele ma sa ukala ua whaianga o iale, whai mai angkala. Vai, marie ko roko. Wale vai mai, o le whae sao whai ma Ivan. Ia mare tua Ivan si tamai, e lai titi si tamai titi. A ora kingo Ivan ola pe se sau Ivan le maua lunga ka me kiki. Na ora whaasanga mai lava. Malo eis. Vai, marie, o fast. O fast. Mongi ala ukala o fast e whamana mole ke ko fasia ka ika ia, o fast o ke mo ia o ma fast o ma. A mataloa on fai mai talanga i le HRPP. Ele le yar ko whafonga mai o ko HRPP. Nanga o tangata ngutu pi o nei. A makaloa o le ala te i le vava e makua ke ia Ivan ke i hana. I kanga ka le kumai. Ma le leo e te. Moni. Mai o fast. Ma fast. O kiri o koe. O whaku foi a uro korua. Ku uloa malo ia. Let. Le ai for one tele fa sa ukala a o le nga ro upula ko ale tu mai le lima fa jalofa le ai ma so fa jalofa and I admit that le lungo por kana le vangu mai le lima fa kalofa mai ke mai malie wa o tiro to fa pe nei man tu mai o le fa to a mai wo fo i mai le ma ngai o lo loko ma faila fa ma lo si o mele sa mato ia a o le o tu mai sta si o tangata e la vea i le lisi lau top 10 o tangata pito silin tau whaaleanga i tia. O kilo hale ala kua i o lumama whapenge i le lima ngā kuku wā, koe ku i larolonga lima. O whaku ngango. O le ilua e pole ala o mea la whaia oi. E oi. Au aia kua ia oi. Wawe e sero o wika e pe u walofa muki vale ya oi. Faila utala nafi. Ele sem over. E ui le fe kaui malo ule fia ya ufa makalanga e fai. Ia kia. Ai ele a fai nga le anga o le manga ia i o le mele sama ko ia yangi. Ai sau inga hat. E au kango ka umai o le faila nga upa. Koe ka umai ele o ia lai kua ele o la ua lai kua o le fake page leo le ama. I did not even ask. Madua i pula le tu. Mongia, Samoa makua i pula. Le mea la lea o te whaia tupea ma o whaia tupea. A e loa e leanga mea whai ngā luenga. A e loa e ke mai. A e loa e ke pala a ai. Ku le kaukala o le nutu i le mea e le o i ele malosi. E le se mengupu ai nga mori mau ia se ofanga ulenga maku ai fakas. Se mangu e ke ngofa ku e vai o ia le mangi kanga ko i. Ai tau te sila fia o tau Samoa. O mea ia ngo mafau wai. E le fainga ka, le fainga o le faala. E le fainga ka. O vai fatau te vai le se uso yanga talu mai le more than 10 years ago ma ko ngā rue fu nengo masanga ngo fa a wo vai so le po mai ka you know I've seen him wo kilo I saw him yesterday wale ole ngango le sa o active ma losi or kai mingi wa bakua wa you know ele fa o to tango lo fa ta lo fa ia o fa ka lo fa akuso por kiki wa mai mau ka ko mafukanga ngo ko kala ngole ana telo ele ne utala leanga apa wanga la kala ngfai o ele si tanga te se lu fai kala leanga o ke le lo po le ala o meo se ya o rua moroko o rua ioi ia le la o rua mai ngai rua ngofo wa le fato lo le I ti ai ele mama o le lo ia le ua ese le ungari ile o ngai fai mai ma mouthpiece ole HRPP Samoa le u fai mai le mau ko vi inga a ole loa pei le sa pingia mai mea ia ile lua felu kasi la ua fai ua malama ole ale mele o tupu ale o toi foi mai ai fai le upa
lai faila nga upa yo ero ese mai ai ofisiri ya kui si kenge ko nga ia ima ski ki sa mo nga ia wa o le vanga fa mai ki ski ki sa mo le va yo nga ku I bo le vanga ready na le me ai o le vanga ku o fat the reason being nga musu nga mga o se o ese mo fa ko ai wa fi we ku va kula ma lili le upar ka ka nga fa o le au ke sa fa yu ke le ya ese ma ko ngor fa le fosi e ma sa ulenga sa fato au ta ua foi fato ai loi foi le na si vaenga na fato ai loi foi le hana wa le e loi hana le loa pe ai le loa who's behind o fato le ngari ko ngale le o ngal lope ya o ma fu o lo tala a fai o ke fa so aku la ni ngai fi mo fai aku e mawhainga e launga sa ia. Leanga nga pasi la utestanga fi. Ai ko ke sirfia. Oka so uloko ki nganga ye. Oka so uloko ki nganga leanga ile kasi le lua ma ua umaua fa maungianga ma fa maunga. O umaua wo e kongeki ai la ua I kuor page le. Fui mono tala le. A o le page nga e fa nga wa mala audi e fanga mai nga wa fo yor ko duor king or kamale o longa ko duo e a hinga le mala audi falla kai kulo wa la fionga parmia a hinga le ai pawa le o le ku ai nga tu lo le nga o te fai pawa le o le ku ai nga fa vasi e ngofo mo ko fa le nga longa ai nga yang fai la ukala nga fianga ngo fai si o to lua wa lava lua nga o foi e sau nga o la audi o ha la audi e ku mai si ai lua nga o e sea la nga foi nga ke lo foi o falla ka audi o a ole falla ka audi mai fare vai sa luor fa savar nga ke lo ke le fi ai ngai and I am hoping makile ai nga kulowa e ngai le te tauna e ainga mani tangata e fa pea ni o la tau fa aleanga fa peni tulo pasi la utesta ngafi pasi mato wo maya ile ta vale o fa yatu ya Ivan Mahana ka fiolai o te le ifiam fe pe anga o feio waloka wele o leo ngafi mongia se manu e matua I toi o ona a toa le tatou pese ngaile maota ona I tamama tina matutua se mangu e makua I liua a koa le ngei aso mangaia le arresto a ue leo se mangu o le ka penga fa moenga ke kele o le kirisi masi o si o ainga malanga mai fo I matua e feiloa I nei ai penge ia ule iyo penge ia ule wa ave waloka pe anga ise me o ke faia ia I kulowa iyo anga fo ia le fainga ta ile ai ola fa aftainga ile tua o mana tua fa so atu lungo tatou por kalami o ko va ai kala makui male o onga ale ngo fa mangalo ia ngafi vai la ukala wala valua fa mol ia o sia utalala na fa ia tu sa yo tangata le na ma fe lo ai fa fo se nga io ia o fa tu se o fa na ro mo alu ma ka vale ia matutali ia le mo fa ftai le to fa tu o ke fa fe kai ai le tu wa au mai ngango ai le au mai puru elo e se o fa ftai ta ma Afgai led to, and I thank God because I think He knew enga ke sila fia o ke overcominga ma o pui ara uloko ya ngango right there at that time he sa wale kala sila fia ele tua me ioi ai o ha un ofia halu I ore topis here's the thing ya esele mena fio yai la foi sila fia Godfather esele no fuanga na tu mo teo yai
e se foi le coffee club na manana o iai ia si au whangau le o iai ngai GI au nga o GI o whaku how about let's go and have a fish and chips ma ngai ai o fish and chips as fale foi le topis yeah try that one e ia le o mo isa sponsor pa foi le fai lo pa o le ma ngai ai o ma ngai the reason look fie fale ingalia fale ia le ele ola foi le se fala o maka la ko ia e o isi fish and chips o e sau e pe kuku a pe fai maso mai ki ngore ole ai ku ngaska mai ai o le fala maka ka maralia that's why o ke fie o wala o fai le mako vanga le let's go topis let's go le nga mako wo i le fale a le o le fale na ave ia o le nga pa ia se test oe asiaka ave o testi e ala se tofa fo pasila o testa ai nga sila fia le ku au mai mo ngo ai o va ver me puro au ai makua i feior le anga ya mare be bien ya tator manolonga ole moral of the story mo tato ia leo lo loto o le utato wa ngai vai taimi o aso fia e fo le kai me ko ki ko va ai e fo inisio tangata peno fetu e fo inisio tangata o lai le fia ya kia nisio le ita pipi ko kia o male vai aso ngio usul male va leli o ke fa kariva io na mata mai le sa aso ngafua le fo e ko kia o male vai aso ngio kia ke fa kariva ai nai maloro malanga mai ai ya kia o wange e a vea fuar por kiki fafo ma le me ka kaunga ngaka ya ke ve foi fa foma a fia fu le o bo ya sofia ta to wor barolonga foi bai e fa filo il sunga ya kot fada e lungo il programma ne vanga le fia Affordable funeral services for the Maliu Atamafalo Samoa Tonga Yokilani New Zealand o oe malo ai. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le Maliu Maleoti. Mili mai noa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo to e saunginga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa Maliu teu wina i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātango fie ma le la lelei au lelei. Afisota i loa matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jaimero Wajile ua
ka kaimi ua fa se furu ma le 5 minuti to suma le minuti tali tula e lima le chau fa wa ale Pluai TV ma pokla pe chau ya ni manga fiafi ia haide mai la ula ni manga le pisa se fa unga no mo fa pe la kisma si la ka la me baka mai si me o ki ke pa sa ko dia ia ura fa ka ko me fa me mai ai ora ula lea pe e mo moli mai ai lo tūlanga fo i lele pe se fa dean of students fa kama fo i lele o e pe tu sana pe fa professor doctor professor kasa kama nga doctor professor di atau esa il professor ya sia ka pongi o sea el professor fa pro foi le uso pro o fa ba o fa da ula le fa pe vai mai yo sa foi fa ma fa o vai me we ia we ko ka ma ia lo fe lo inga ma le ai what of ke lo wa emisi le vangoa ngoro inga ngo ka ike me ku yo kire la basa sa o wa ke do ma fa ele no poi asi ya fa yo ke do ai no wo fa te ia la vai na ele nga o ia no wa vai fa wa ya fa pito fio lai e fa tai o ka ka o ngango pe yo le sio e di la ku le pa ya so ia ya ka ngai dei ka yo ngo mo sio e kai ai pe yo ia le sa fa mana tu te mina le palota lo afirotas or kamala le astui sai ai walu kamastui me ngo fisiri mo fer o kwara fokson e le la ko foi mai ala mo mier ko inga wale foi la wa e eu fa sare si va nga le Inga apa nga se fe for ko ingol meren ku pu pam pensing vo le i mari fa ke malo $20 ai fi ya ka wa ngora foi aso fo pu mark lo va ai ri no ko ma fanga lo ma fa ma pu mark mas si ra e pu mark ke lo por ka le pu mark le yo le wingo la utala ele fa pe o te fa ya tu o se si tu sa o se tangata sa sili foi no fia yai tai mi fo yo o na fukia walu o ka fo ki fia ke mi ngale radio sa mo ka pe ser maro sa ole o ka mi o ke o foi drive time o so mara ka mo mista ngango o so la pe sengar ko ingal overstaya kang yel overstaya io lei o kire ka un ka ko poka la mia ai la fatu lo wingo la utala e se la fia ai le fo uso ma tu sole ai nga la ku ro isa mo valia mai de porokiki ai se me le fia ka wa o ngango sa la ku de mako fogo nga le sa ji o presking ai e vidi mala ia mako kala pura o ngango aso se kai mi o ka kwa a kai mua le ma fele mango po ngol maka po no lo ka a ka so mai la o ngango le fongo ya ka ko fe ngango mai lo ko ya e lo le ai la gerora o era de fifi ngango oi ya le fifi ya ka sa po ma ai po se mo ya ai no vai la na nafi no ele se la utala o vai fa ngado fu pele uso o ya o matu fu po oh mai foi le loka ko nga mai nga ri mai pulo ko nga nga se ya ole a tele se tala i se taimi ya ai se ma o mo se tato wa fa so ina inisio mata upu te lo foi ono le taimi ole fio le lipule o manatu ai se tapa le fina ngalo o le fio nga ya fui mono nai ile se fa mani nonga o le mata upu lea se tasi o vaenga o le pili lea na whae loe te tono o le tauru manga le pāle mene le rei aso i le vaenga fo i le lo le tautu e kilia ese mai o le tatou ingoa mai le lisi parapala po le lisi udiudi ale iu ia tele o suesuenga i le vaenga matulanga e whamai isi e mau ese re turu le fwisa tau whaafonga tu Samoa ia o fa pe mai ni si ko ve ya pia to ina tu e pa fa pe fo ia po le ala ia
pi kama fui le vi fa le yango yai you know be it's okay it's all right va ia tu sa no nga le fionga ia to fana mo uru sa miliota mi se fo io au ti male vai io e iai e au fatasi e fo fo nga malo e te tau ona ave ese mai tatou mai lea tu inga tulanga o mana tuai se tatou afe mo eu matatou to tera no muri vanga le na tu ia tu le epam tatou tera no el vanga fa minister fo le o to fiele to fa ale vena ale ai se tatou wo mo ona le taimi o maua male fionga ile li pule ngaftas ya fatalo fatu fu mono anai malo se fu mnuia ya marole se fu mo mo se fu langi mai lo to far vai malai po lo fionga asiata ya tangai fo le ralta i mere sunga le atawa ya maro i lua va se lua fatalo fatu fo le pa ia mo maro le o mai mo ni tula le fia fio mo meni fa sa longa malo fa tai tato o sa o le mata upu fa mo le fu mono o le sifa ia en Samoa ua ilunga o le blacklist o le fasidi what is sifa ka ko mo sei fa mai o le aso tau tari tonunga o le ale vaenga le ma le fa la potonga tu mo ti wale pe o tu mai la le malo o le fam o le mtanga ruenga le malo o le ale sifa o le aso na fa mo nga sei wale foi sa fa nga ruenga sa mo fre tupe ma tu langa le o nga sa ja faftela mo fafsili asiata o le sifa o le Samoa International Finance Authority sa fa vai sifa ile uafe ma le lima o le mafuanga wanga fa vai sifa o le fausia le o se si ala tupe e mo e Samoa e SME le tourism agriculture ma remittances pero tupe e la fo tu atu no fafo na fausia lo le sifa as a financial hub mo company fafo e investe ila tupe langa mo lalo le tax o Samoa compared for ngale tax ya to no yelo le stala ima ngalu ela to business. So there's nothing legally wrong with SIFA. You know, many other islands like Samoa were seen as tax havens for these large corporations, such as Cook Island, Fabefole, Cayman Islands. Aole meo tupu, ile loa fesu fitu, loa fesu valu. Na matalona fai reforms po suinga ia the financial markets o le lalulangi I tulanga go compliances po tula fono vonga le e tatauna au sia I financial institutions pe financial systems I atunu ese ia na matavoila na fsilingia le legitimacy o kampangia lo le stala I offshore financial centers ia pe o le sifa po le mafuanga la le nga mafu longa fa blacklist le EU Samoa. That's the reason. Malo fa tai. So o se mea le leila po o se mea le yai o tanto I le lisi udi lea. Of course, asiata ma le atawa e pei anga ke alo apply so loan I farkupe. E mo lava ai le bank credit to see if you're a risk. So ele mas sengo ole tulanga nga male mele ole ese ole le ngo Samoa male blacklist of EU e mafenta to mo ai faster and safer international money transfer e ke le for le confidence or investors or developers to come to Samoa and it can improve and protect the reputation or the credibility of Samoa. So, in short, in a sentence, it restores the trust in Samoa's financial system globally. A tatou o ese la le wa ta o to inga investors what sort of investors o le la tatou tilu walanga le fo I tau te maua o le ai fo inisia investors I tonu Samoa. I have ese la tatou mal blacklist o le anga luenga mo e tau na fai you know possible fo le e te tau ona fa tau no in ora ave ese mai tatou ai tatou o ese mai fo o ko inga investor ke kele ye ka ke kalango ai are we talking about Apple are we talking about Amazon mai si to o to inga investor fa pena After la vaseta e lo la vai nga lo fisilinga o le vanga mo o a tulanga te tau na fai le malo e ave ese le blacklist
which is very good because ngā whaatala noa I te tono palemenge I le saungoanga le Minister o Tupe. Ia awala mawhainga tatou siele tūlanga. A few of them, or one of them is the exposing to make transparent company alo o listale Samoa. So o mea it's a bit technical in terms of finance, your terms. E de menga ta o le shell company. O shell company ngale ofisa ling ta whainga ringa. Do you know what I mean? So what needs to happen is that these people, these companies that are investing in Samoa, they need now to be transparent and have a proper office to be legitimately and all of that. What type of investment does Samoa need? Yeah, ole tali whaafsila siata, ole toi mea se ngila I se milionga. Samoa needs $1 billion investment for infrastructure, tourism, energy, ma le digital growth. These doors were only open by whaape au sia kako le awesenga kako me le blacklist. It unlocks the billions. You know, Asiata Samoa needs large-scale funding to upgrade e tato o wala, tato o vai, our electricity ma le peso, and the digital infrastructure if whaape vo ia tato ports, wafuma ma tato malai lele. So, like I said, millions won't move the needle. Billions will. So we can see the likes of Samsung, Apple, all the big companies. Because langa if you feel like company o mai tatotunu, yeah, langa ele kiki kako minimum wage. A perfect example is Yasaki. If you remember Yasaki back in the day, that was a big investment mo Samoa in terms of employment, livelihood. Malo ezo silia le to. Lengo fia ringa hoi le pe pora el koe ngā kere kako kupe ngā moa mai ngai I le sifa mai kampangi ia investa kui Samoa. La ka ua whoringa mai ua le peo le kula lea le kua le HRPP whoringa mai awar whaia e lusi kako kupe. Le kam whai kako akungu ese le kako mai blacklist. Inga e whaingo fie isi investors whainga mai o le isi akungu nga invest mai Samoa. So in terms la le comparison for le polar kupe kako e lusi ara mai le melo kupu. Le sao le so donga le atawa mai le whafsidi. I like how Tima le whai pulele mai whefo. Yes. It's gonna get worse before it gets better. And like I said, once we clear ourselves from a blacklist, we will have the opportunities to be looking at investors who will bring in billions. Kako kampea kako kungu Pasifika kako kampea ngai Afiki. You know, Asiata went there earlier this year. You should see le kaulanga o Fiki. Isuva, olang ifale ke kele o kampangi. And you would have thought that Samoa would be at that same level too. But a kongu o le sile awala, o la kako o le kulanga nga, o le leo kako kama ainga. So we've tried le mele songo mai ia le totele, le pele sono anga vonga le ali mongi le, sorry, ia le ala. But he was talking more about sovereignty. But it's very important that you don't mix up the compliance with colonization. You know, colonization is about controlling land, the people, and the governance. But the EU blacklist is about whether our financial rules meet global standards. These are two very different things. You know, Samoa maintains full control of its laws, its governance, and its financial systems. But updating the legislation to meet global standard is not we're not surrendering our sovereignty. We're protecting Samoa's sovereignty by keeping us connected to global markets. So, pole mafu anganga ole pidilenga whakalungonga le la, is that we can have access to the global market without being blacklisted. Okay, salo eu se fai la makanga wala ke ba ko e kosu kasi afe ia kampangi le ko kongi ala ko fi kausanga e ko se ra kala Amerika de
ele skala ai mo I kausanga. So that comes around about ko kia kos fu milionga kala Samoa. Ile skala le ke longa anga foi anga fai fa pe e ku ele 5.5% por 1% o lako kupe invest mo Samoa. Ke longa e pa milionga. Ya fa la veo kwala ki kera mileng fai la uli yang fai la makang. Mai o kakao nga bese le Samoa ma blacklist le. Malanga le ka fai me ngai ko mai nga ko se la kala Amerika. A kampangi ngai kai 2 milionga 5 milionga se la milionga la ko kupe anga ko se la kala Amerika kongi kausanga. Marisila vaenga whakpopo tuai. E leo no te lela se avanua e ofia tuai mani whainga wha la tua. Mani whainga wha leo wha Britannia foi leo le fraudulent. Ea mo le money laundry. Po le wha mamai ngō kupi. E le te lela se avanua e no ofia tuai I tuai ngā tūlanga ia lea ia nei le tūlanga foi le e maua lalo le skala o kampangi ngai e ko kiki le ingi ofisa le ingi la ko ko Samoa ai nga ole website le fa ingo mai ai o lai e o la tutupe e la titi le Texas e tipi na Samoa e sa ole asiata e le sele talanga por mafu anga o compliances o popole ngere EU mai si international bodies la popo I tuenga whainga la lea ile fionga ile minista o tupe moa le fionga ya tala le paunga tala le paunga sa ia io e nai la fo ile vaenga lea o le kele io avanoa e sau mai ai me ta o le kiringi ngo kupe parpalai me ia e kele a mese le o ele lenga control pela pela mele ka mo isa mo a bese le ngo Samoa ma blacklist on fango file ngo aku kampangi kele ko ngo Samoa e investai ai o le si me holile ele kiki mawar ku pele mo Samoa e ku pe a mo mo ngai I ba nga wa fa ku pe ka ngo ma ku ka sanga le wa bese Samoa ma blacklist le o se vaenga la nga ye le ngani sa ngani ye le fio ngal tamai tai minister o le tula fono o po le le sa ia ngani ai e fa mole ka peneta langolango e lango ia le fa moelea e lango sua ina ia tutu fatasi e le avese ina mai ngau Samoa mai I le lisi uri po le lisi fale ko o ke lango ho wala ngane ko ko lisi kemi o kalango fa pe e lusi le afa o kupe e mo kemi ngai no winga le fa pe la o ese mo ka ia kampangia ko afa bese afa nga sulima milion le la bese ai ko replace sulima milion nga e siri fa afa ku le il fonga nga system fo le pa fa pe e o maila EU ma mela ko investors ia ma fa ngo fifa ka e Asia onga ku Samoa ma ko ia ma se la fa nga ngor tax wa ngara ke le ku pe Samoa mo ia singa ia ka mai ko se la ka ka usanga le ke ka kai o mo kwa fa me komia ia ko nga me fa pe point foi ai mara tua le fa wa le vai taimio ia o fa so foi nei si o tanga sa fa ngar Samoa o tasi le ma vaenga ma oti o le sa fatuina le taimio tu le pa ia le vaenga le ale sifa misa si to si te tupe o to join mai ia le vionga ile nga fatasi sifa mai si vaenga le o na fa so ia le tatu to ma vaenga ile tasi le vaenga sa ia fatuina o le vaenga tu mo oti le ana malo pe ta ila se vaenga o le lua fe pe le lua fe se fulu le na to se mai to mai la lo mtanga ngo tupe ale malo ai sa ave sa ila lo la malo e pe sa tu mo oti se vaenga e director nga ia ile tele o nisi fo o se lendi mo mai te tonu mo investments i tonu so tatu tu i Samoa ai auto mo fa ile toi so tainga male fionga ngaftas ole anta o le ya towa ile vaenga ole nei so i tau manga o le fono first and foremost congratulations ile fionga ile minister fo o le MNRE Ministry of Natural Resources po le minister o puna oa fa ale natura marsesio manga ia ale to fa ile ngoa matua ia ale vena ale mania
whaatautoina I le so. Ia, e avea ma minista ia o le kāpeneta ina ua le manuia ai le tau mawhainga a le fionga ia a napu sevete ia I le palo I le tūlanga fui le petitions le sa whainei. O le atoe whaatele sa matala lau toi baua le sotainga nai wha mai lau saunoanga I le lana sama mau le tātou a o e tali whatoa e tali e le whaafisili pe le ono te lela se avanoa o tūlanga o whainga tupe tata fui le whaamama po manelonjo. E ono sao mai ai to ai ngā mele le i tātou blacklist lea. Whaftai se ata, pole mafuanga tonu lava le nā mafu e na whai e le EU mai se fo ia the larger bodies, the financial bodies o le langi. O le tama whai le whale ki tia le money laundering, le fraud. So this is all part of the compliance, and that's why we were marked as a risk. Lango le tele o pisinisi, ula umana le stala lalo le tato offshore financial center, and it needs work. Te pela vale so noanga le la le minista o tupe. E mo mirenga lunga tele o le toi fa o le to restructure a toia ia le sifa ma o nanga. Malo fa tai ia ai se si vai nga fai ulo fionga nga tasi lono winga al fisili le tau vatu lono winga te taula o na lango langoina le parlemene le tulanga le ina ia fa se nga ruenga ngai ave se mai tatou mel blacklist. Yes, I believe in wholly that afa apea e toto o sia le tulanga le we will have more financial freedom in terms of more of the international financial institutions wanting to partner with Samoa, wanting to bring in more investors and developments. You know, if you just have to look across the ocean, asiata ile tu langalewo oifiti. You know, we want to get there because ole le inga mo kama ainga mo le mai uma. Ole ta ole le vole le ngo Samoa. So mana ia la vole le fonotanga ngale la le whaarongo longo mana ia fo ia manatu o whaipole ese e winga I le whaatalango na le fono le pili lea. Malo whaftai tele I lau whiringalo whaali enu o le tātou proklame me se fōr whamene no ina o le vaenga lea. Ia, awalne nei tātou mātua, ia me se fōr tātou ia le ke le a fō inga kau mawhai e whaalau te tele mai ia upu mamafa ma upu rapapoa. Expensive terminology as jala wadi ia le fa ngai tono de parlemene ia fa telo fo nga tasi ia tato to fe roi mata paso finangalo ia se si foi taimi mo mi ai ia mo le fia fitato to ma vai fa tele mo ro no of tai seta mbole se fe fisilia tu ia le atawa Godfather so vai le pese la o kamare angalera o yang si kama la pese le ngapu e fa mon tato to ma vai ia mo le taimi no le fa mo kalame a fai te ro le tali ni te ro pese e le ia se me te ro pule foi le nami ai wale tato fa pena io na fai la u fio nga ftasi asai ia e kau mo me ia marua me ia foi le ai o fai mai se fa para kala le ia ulua bangalo o kango fa manino e sanga rua kapu e o no fuanga le e va venga o so ma iro ma ko inga ma fe me ia to fe im to camera yo sa o le oi o ke fa so oi a ngo ba ku foi o ko kolo lo ka ko pulpu nga vai fa ka fa so lo le o sa ku va o ba ko pe Carlo fai. Mele ei o lua. Carlo fai. Ioi. Ya, o apa ia ke fa le ka nga pu. Ia. Ele ai mas o le sitai me to o le tato fai pese ele to longo o marcha tu company. Io to te eu to le mo ki on mai lunga. O yo le fa tai le fionga nga fatasi. Tu sa fo yo le sao. To fo mai le ta fa so le eto. Ia fa tai mo ai le fionga ia porto fa le ngom to ya ane ale vena ale. E tu sai o le tulanga ua fili ai ia e fa wina le tofi lea ua
ua melea ua vale tu lima sa fata ka ko oi me sa ia ua na ona ia funa melea le to e lau ale ua mele sa fakala ko ua mingiska ia le ala ua ai loa ma fale ata ko fa fale ata fa ia ya dau sila do te malo no can ma wale vanka kau mingiska mangkua na ofa ia ia la auri mingiska ai le manga o ia le fionga ko faringo yo no tulanga fu ia le ya to le no malos a ora kai mila ngi langa ia kai mi wo wa ya wai o fai le vai o me har ko ma ko exercise mai malambo ia la I makaka e ko e fa la ve ko e fa ki ngari ngom ka ai vai o me ia yo ko fai keke io o tour parmene ole kama longa wala ai ko ngoi ai ole io ropo couple vai le ko inga nei e wala ta vai tu al ka ia ma fo mer ko inga e langor ko inga ulo vale alto ina ale to e la o e ile winga nga fa ali ma ile vai o me io ele sa valinga what's the message behind that ko afware Ioi, ole ko af ngai manga ai ki ro foi na merko inga ele nga out opposition ai e ko ele ve ma la ko vai e ke ro ka nga ka la u ro fala va ya ro fa gi ai je ro tanga ta u mato yo va ya ro fa ne ye o va ya ro fa ne ya I or CEO ma de swimming ska vai ko e kua ye de vai or ka mano ya le na whatever you deserve that one of the longest MP kala fe ngai tala fe wa tala fe unga le ya o le minista o puna oa fa le natura ma sio manga ya o le tamalo no can mai fa ata fa ya manuia sanga ya ne ayo le tai o le vaenga le ana tupu na mafuai ona langa le loto sa yo le to ina o tula e por te ta yo le tuangai na mafuai loa ona o le to fa le fionga le fonga te lai le mota ma o le atulina ma le mota mo le lusu mo le fa tula le la o yai le to ina o to tuli le to ina o umar tu sanga ona kala ko ngo foi la ka o querer fia fia tala to ai la tato mo le ngai tau no fa fo mo I se vaenga o le saunoanga le fionga le pa le mia mo le ulu I taimi I lona tofi fa pa le mia I le fono le tu per tu ma le anga o le pasinga a ko ngor pa keki ia sa mo tu mal tau le fionga le pa le mia sa tau va mer sui pa le mia marka peneta ai o lona ulu I taimi le nei ia I le toi fono le nei tu sanga e ila si vaenga o le forsanga a le mangai o le au mainga o forsanga marko fa o ia le malo ma le fionga le pa le mia le la sa le ta oto le ma le longo mali ia I le fa fonga maua le fionga le ta yo le tuangai na fua I lo ono toi tau langa lo aka I lalo ma ai usi mela fa fonga o se vaenga le o le saunoanga a le fionga le pa le mia I le taia ona le la ai na mafua I loa ona ia isi fa vesi visinga le na tula I mai le fai unga ona ua le avele le ina le fionga le te tai o le tuangai usi mela fa fonga o le alme fai tatou te tai longo le atunu o mene o mea o tau feel the ownership o mea uma nei e fai a wale atunu mo le manuia te tai o le anganga ma le wha moe moe ia malama Samoa I le tau manuo ma le tau wala au o le whainga maloi le ao ma le po Samoa o le tato wala fua lea Samoa o tato whainga wha vai fau ia Samoa o tato fuafuanga ia manuia I tu malo manu ma tangata o la uma I le tunu
Peitai, lau fionga le whangaftalai, tā nofo lava ma maitau, se fulu lua nei o vai aso. Ai ava ai le tūlangolo i le tunu, e le o toa fina ngalo lau fionga le whangaftalai. Ai sea, le tau mawhai atu le malo e whaapula na whainga whaavae, maana ngā lua ngai whai. Alal me le mai tau mai, matua ma losi al tau whaleanga, matua ma losi al tau whai, matua ma losi al tau whase, matua i ma losi fo, ne tūlanga o le fuelo ulu, ai mai se wa mafuri ma tui ma manao, ma whaalawea ao, e ma whau le tunu, po fe ea la whalongo iai. Pe whalongo le lato malo na whirwhilia, pe whalongo iai lato o loo whaia pea le fau malo. Ma lato o loo a ngai mai e whaasanga tau, i whaaiunga ale malo whirwhilia. Iai, ma le mamalu maulunga, lau whionga le whangaftalai, e meise le Parlemena o Samoa, ua tau i le ua le ono sai. Ma ua sila fia le atua le nau, ia fi le mu le tunu. Peitai, ua leo lea lau va aifa teita. E puna whanau pea, ma tupu la ia pea, upenga ta whailangi, ma lātou o loo whaia saunoanga, e whaasanga tau, i le atunu, whaasanga tau, i le whainga malo. Paua leo lau whamanatu. O ai le pule na mai tātou, Samoa. O ai na whiriwhiri al tātou no fo inga, o Samoa. Alal mele mai tau li tai aule nei. E mafua atu i nei, tai o le Parlemene, le tau whaasese o le atunu. Atu ai lea lau whionga le whangaftalai, a tonu a tatau na whaise fuafuanga. Liu le tō whaa, e fo i tau mwhai e whaasao sao atu leo whai newspaper ma la tau whaasala lau ma se o lo lima taitaina se e le fina ngalo le atunu ma tau se ina ai whai unga le malo ma tau sala ina ai leo whai ngaluenga le malo o lo tau ma whai le lato ngaluenga awa le lumana imanuia o le atunu e pa ia le Parlemene e whaafonga mai a Samoa o mawai le aso na tātou whatau tō mai, ma lau upu na whai atu, hina ngalo fo i leo le whai ngā malo. Tu mai o tō wao, tu atu o mātou lima, wa se ele vā o le atunu, tātou ngā lue whātasi lo mure rumana. Peitai, o le mai tau, ua le o lea. Manatu ai, a ele i whai uina le whono le nei. O te tūla i whaasira sila le fina ngalo le malo, leo wa tapena. Wa manatu ele ai lava seisi vaenga e te tau na tapa iai. A wafo i wa umma le whatamari. Wa umma le whaalalo. Wa umma le whawhale upolu. Wa umma le whale ainga. Wa le ai seisi mea o totoe. Paua o lea. Mātou te leo no nofo atu inei o mātou. O le mātou te no nofo atu inei o le whirwhilinga a Samoa atoa. Tu ia lau mātou tangata langa e whaina whaangalo ma whamangalo. A o le tunuu, malona puipuinga, o lona tamalianga, malona mawalunga, ai maise lona tau aloa. O te loa te tau na whai. O whaatonu inai, te maita i loia sili e ta pena tūlanga uma. A wala whal tū la whono, mo i latou, o lo latou fō ua al malo. E ala i whaupunga, o tala, o upu, o whai, o whaleanga, tau whabalea. O ta tau na tilo le malo e tau na whai. Au le mea sili ma le whanonoa. Tau la mua ila o whionga le te tai o le tuangai. Whanonoa, wa foi o le sa tu le foi o le atunu le nei fia tau sanga. Ai o se whataita inga e pasi ai le avanoa mo au ngā tupulanga o la loa o le atunu. E tau ave Samoa mo le lumana. Hui o lea, ua le o lea. Manatu lea, o la tato woloa i le aunga o aute.
ma le wha moe moe o tātou o le maota whai tū la whono. Ale atunu, tātou te whai ai tū la whono e pui puia le mamalu o Samoa. O se vaenga leo le saunoanga le fionga le dipa le mia le saunoanga fa le tai fa pa le mia. Ma le tuo saunoanga lea ila lo tula fono tu mau le mfaina fa la lave pe fa o ila ve seisi. Ia e tu wafu lava. Ma o le saunoanga fo lea. E ta oto lava e le aia te tau ale pa le mia po le kapeneta fo. E la tau te whaapawhalaina ai le whelawholawhoa inga po ni manatu e whelawholawhoa iai i le saunoanga a le sauna autu o le whionga pare mia. Pei taila, o le tau wali atu le mea nā leina langalanga whina ngalo. Na mai a loa le saunoanga lea, o na tūla ilo le sui pare mia. Ma whaatu le lafo, ina ia tāo fia ni whelawholawhoa inga e whaia. Ai whaata oto i lau fono ia le tanoa po le saunoanga le whionga le pāle mia. Ia whaakua e maisi mingi ska, maisi kanga sui o le fono, ma whaaluaina, whaatoluina. Ai tūla ilo i runga ma tuila epa. E maalia la le tūla ilo tuina whapea mai, na te whaaluaina le lafo. Ai iai la kua o langa whaaluainga. O le talusanga ina ia whaia nei ni whelawholawhoa inga. Uma ngai o le mela ngalo le to ina e lei masese o langa vahenga nga ku nunga e whaalua inga nga ia na uma na whai maila na tala le ai mase to e whamana tu me whongawhitalai e le mawhaina e le se me whapena e mawhaina whailanga o lea ua ta oto le la fore malo ia la fu opasia wa whaili fisili ma me whapena na saunoa e ila le upor saunoa ngal to ina nei e whapea ai onga o lela ua kaofia le mako fia fela fola foa. Nang o la ua. Ai ele kaofia ila longa kari mai fafo. Ia ila lia sio ele fakari mai. Lela na lulua tali mai fafo. O le vaenga la lea. Ele i tupu to tonu i luma mai o tangata. Mamata o tangata. Ai o le mea la lea sa kupu behind the scene. E ka ape o e whaile kume kau mawhukanga. Ai tupu ai loa lale ta mai palo lea. Which is ele i maua umai tātou. Ai na ona toe tō lau mai e le whionga i le whonga whitalai. Ma whātū lai ai loa le taitai o le itua ngai. Ia ua tuli ma le pā le mene. Mo le lusu ma le whātū la. Ia o le minimum le nā i o whasalanga lea pe a solia a mionga tau o loa ma a mionga le lei o le pā le mene. O mangingo ala, ai o le mele le te iei. Ai e si la ka mai mumu ngā veve ngā whai. Ai mai sere ko inga, ngā iei nea na wha matalanga. Na sau no le whonga vitalai, o te le fia ta ua atua i lunga. Lea ngau tiri mana o matanga ele fuilele, ele whaaloalo, ele mawhau. Ai ua lava wha maumonga ia. E whaatuina ai, le whai unga le whonga vitalai. Ia e tūlai nei loa mai lo esi. Ia ma ua fasalaina o molusu fai tula. O le langa ko kau fai ngulu uma po akala. Ai sauro marko inga i fafo. Ilo no ofisa. Fai ai loa lea masia la ipekesa. Sauro akali mai ai loa. O upula ia le toina. O upu ia le toina ia e fautoina lau faafonga. Ia ma utofu ie e le masangi la fonga upu fapea. E wala ngoka kufa pengali e tau e atanga ta e mawulunga standard o latu o langa i le fai upu maso ai le fai upu sa. Ai moana mala pata ifa malulu atu. Ina ia su itonu le mato le niu maua le news autu tote fafonga ye. Lela le fa malulu i lau fafonga. A or kala le arko inga lenga ye koe fa makala inga langa upu sa lafo le pa mia. O fai e fai unga le. Ya fafonga. O le mafuanga na le na o ia. O ke fia la ngan ka pula. Ele upule al palmia. O a ule fo al malo. Ia. Ia. Ele tali ngale. E fonga vitalai. Fonga vitalai o fatulo fonga vitalai.
e tingala ka fa ko le a ele a mai le va lo ya mato Yeah. ole a fai lo fafo a mato fa so lama ma fa matala fa mani noi mata lo pele ole la ma fa lo ele sa toma o tora Yeah. e pe la tata lo mala e fa mala mala mai Da fa pe o le mo se va no. Le mo se va no. Tono il palmet. Yeah. le o mo se va no Yeah. le voglio sala ku fa ya sa fa le ku ma ele tu olo il fontalai ya o me lo la fo I fa male The media. le media Yeah. a le la o matuyal la fonga ale pare be ya ta o le fo malo wa ka ki mo mai o le ta le tu mai le Fo malo. fo malo ya o sa ya ne o le manala le O le phone. o ka pungi le fo O e break. o le la o fai le ki o kaya Yeah. ya la o ku isi ala ngo fo ba ka Yeah. eu lo voi e mo mia me va pe mo me o sua voi le sua e fai a quala fa kala eu la uli o ma fia o fo wa so mala Ku so le o mal phone. o ai ko wa le fo wa ya fe na malo fi be na le fo mai Yeah. ya o ke fa ko me se ke le ma vo e va kula ai mo qua per che lo si So kala he kala ngoi mo le le. o le ma ku so le Ku o su anga mo le le. Eh. per che lo si Eh. la galaya boy ai ore ma te ka uia ki oi de mele ki ma oi e fa ka ua I unga I unga ngu Yeah. me voi le o mai ngu e fe mai e mori mo mai a ve kua a Yeah. Yeah. ala la vai me ka fa ka ua ia I fai pule ka fa ka ua ali fai pule wa ka ora la ka kai fa ia fai pule ko fai pule mai ya ala pa pero que lo siki e mo ku ai no wa lo Iya. Iya. Ia. Ai whaafunga lei atu. O kasi rei ma fau fau. O le memo mua ke makau aku. Whamai la anu loe api fafo, ave le media. O le social media le avi ai. Wa apa pe le media, e saulo kalo media uma va sanga press conference. Alang kamane. Alang kamane ngari ka pe ka ko ai fo ngango. Nang ro fa sa ri sia ngau O mari. wa anu social media, ele ia le media la ngaru social media. Ai e jaula ia ile na vai nga wa ola na me masani. Ai ole ata to wo ile fa nga ina ole upu mana na tala na fai. Ai or kanga kale o ki fai aku olanga aka. E ata I me valea. E ka le wo mai ka ri me valea me fa ko social media. Le wo mai fe me valea. O te fai atu ai ata ile tala ai tangola lausunga nga le ke fai por kalame ma e wa o lo malolo mai lava le te so lusa ai ma e ka ya la udi mar fast le la te so o la fisidi la ya o lua ma sia o ele fai fisidi wa vai mai ngere ko inga a fisidi ya ki o wa o e ke fia kama a malau fa sala lau ma e tara no ma o te le o tu sanga fa sala e ke fali ai le ko inga e ke fali ai le ko inga fa matalanga o le ala le fa sa mo inga sao Pe a fa sa bo. Pe a fa sa moa le kala kula e palen fa. Matua e pe pelo tele lo. O le ala le fa sa moa ngor nga up. O e mana malama na o le paua le na o le palo vale le fa sa moa. Kulo wale ngana. O le tali tonunga o le fo mai o le nganu uma le fa sa moa. Ia fanafi ai ono mese fo yo ko inga o le upu ko ma le au. Fuera lo ngale kasi ale palau vale le upu palau vale le ataua na o mel na e oi
na or kala ko ngwa fe kula e pa ki di fi va ku rong fa sa mo la ngo le lau o palau vale le upurunga o isi upure a tulo ele lei fo i le fai tua yo se a onga le lei mo oi e oi ele lei ale fai atu se a onga le lei fo i le morenga ngana o isi mau palau vale tu te fie fa onga vai atua le ngana le atua le a ngai a makai le a makai kusi makai o isi ele ni palau vale na mea tulo ele ni palau vale va to nga ngana o va ngor tino ai fa amerika ko ngor fa ko fala inga ngare kasiar palau vale nga ro ko ngare fair ko inga ai e atama e fali ia ima e fai mai o suanga e ke sua fa pe ni kanga e sua se fale mi e ke sua se pale mi o se tu nu fa pe o sila sa mo ile va ai ma wala lo ma wa tu tala lo ina lo ma fa wa fa se va lo ina o manatu malangona wa le o toe mau le leini manatu ma se to fa wa ta fe a puru i vai e oi e ke aka ia ire nga ko inga kala fa pe nga a ole o palau vale o nga o palau vale le parmia lau le pepelo ko e palau vale il parmia o nga ngana tonu la vai ke fali nga fo ia le nga tulo wala tu vatu le ile nga le o fa sange il fa masingonga nga ai fia le la o to fa fonga sa moa e fia ke le kai yo le HRBP ma o ia kongu le luai mai ile nga le o ia kongu a le pua inga mai le nga le ua lau fa ia umai fo fonga umor ko kele ia sila la tatou le leanga mo tu pulanga le atua ta fio lai ai toi fo i mai nei tangata ta i le tunu ka fio lai ta lofa ya Samoa o upu ia fa fanga i o tau whanau tulo o upu ia Samoa le aku pele le loko fa malu vai aka e falile li idea a ole palau vale le ngana le fai e kuila e le la ua sa wa kuila e pa au mai lungo langa por kalame na ua uma mai ta to le vai tele le la ua fa fonga ye ko kele upu e lua i mai le fonga kai ka i ole kuanga e palau vale le pale mi longo winga ole o ngale le la fai mo fanga e palau vale so spanmia ai mana tua mai ora ngana fo ile le na fau e ngari ile le nga fai ia si makiva le CJ la wai fia me mai nga ngale a la wai fa masingo la wai fa masingo la wai la audi o ai le e pua inga mai e pua inga mai le fongor ko inga a o le makua le mafaufa e ngalo ya la ko o le pale mia nga fa winga fa ko ngol kuspai o se fai le ile fa winga le nga fa winga o pa lo ka ele ko nguma le ma mo ko ai fa winga o ma fa ko ngol kuspai e o fa la la ko o mo kwa fa ma sa nia la va e kule pa yang sa wanga le kuspai le fa ko e pa ni talo fai e te lole me o tu pusi nei to ina na matu fa so ma ni so tama nei le uli le atawa na wo mai armelia te lole me o tu la mai talo fai o vale matu alto ina le wingo te fai tu mo ilanga o ke karangoa ma liu se o kama o varu fa ka usanga a varu lima o skama i mea parva e tau mom wa mai taita e le o ko stay por ma fau ko inga le ka ia se vaenga sili ai o nga le o ko sanga kongo ka ia Samoa ai o mele ye ia si le fo ese o ko inga ka ko mai o ye le mai wo fa sa la inga ya o a uma vaenga se sila o to e le e ki nga se mea ele se mea ke li vai foi wale o sa ia alaina te mala malama lelei
i ku la fongo ku mau o le mauka pe a saungoa le palemia i saungoa nga whapea wa leva fia se furu kausanga wa leva ai lua se furu mo nga kupu o vea ia palemia nga ke malama ia o hai foi de kangaka a pare fia parau vale ia i kaimi foi o palemia kunou e te lei loa ia foi ia na a feo tile fia kongiong i upuleanga i raki oi i kaimi o e palemia ai sa olo ale fua mangongo kia la ulu kai manka vai ingi ala ko upu la fo o ngai usika ia uma le fonga fikalai a fa ya ku ko le fo fa fisi nga foi vai kaimi ele ai e fa ele karia ngi fera fo inga o ko fua o ai uma e o laule le maletoa maku aku ko inga sai ai ele ai ya se fa kauke awo ko se nga o ia fo ilea o le fa fefer mele ngofo fai il fon fekalai a fa fonga mai de parming mana tua o lo ko fa maka o sa you threatening le fonga fekalai a fai ele fai a mele o ke manga o i o ke fai fa fo wala ese senga ma me o kanga ka fo i e uma fo mai ka ke fo su fa for kapaka ku so mele le o sa fai o sila la tātou i le mai lea ua mai ai ke le tunu si koe inga maku wai whaafetai lea tunu whaafetai lea tua ua le koe a mai arangei ka ngaka e sau e kai mai le mawhau lea kungu ngei sama neska mai mea mai ka ia leo sa wika nge ngō whakue ngō whaile sa nganga fo e palmia o le a lau ngā lue male ua mo whakongulo ia siri e paisi kula fonga koe ngā mela ia le foi la no papel kusa le no ke erenga kanga ke palmia ai ke foi fofkala papel o yele ke ia me farongo ki le na tonu lo te fai atuai ole mafua anga lo fa fitai tele au pa au e to lo pulo i lo pola pui ngor ngofoa fa kai kele fa fikai le anga i le kau seru aku i le kau ilo fa au kou kanga ma lau vao ngana o lau utu ngana ma lau fa atumba pue e usu kaa ai kalangoa waluma e ka ngisa i fingoka ai malamangia i kuanganu wa sila mio sa moa wa maka mio fo i le aku a o fayo faiva o lau ngana e a fi mai ai lo tamali anga o upu e ke whao ngā inga e whaai loa mai ai e ke ola makau ma e alofa ia Samoa. Ai e lo ngō fia ale tangata ua nona le ngangana wa avea le nganganga e au ngā piu ma se mara malama i le nganganga o ngā kuukala loa lea. Whawhikai a e lo mamapo pea oi le ngangana ma le anga nguu le anga o whaivaia. Aua lava ne i wha se inga le ko wha ma le wha au koukanga e li poi iai le mauka i kia whau. O ngā o kala ka ngaka sa wha ka mala. Me la le maua. Whea koe oi mea wha kaure le a e fia palang. Whea tue o e wha mai o la taua ia ta ia pia kulou. No, I have no respect whatsoever. Ke reba pole alava e le ai ma se wha alo ke a vere ka ngaka e nguku le anga ma ioi. Ma le mawhau. Ava ai tātou le nei toi ina o sau parpalau vale whapenge i ruma. Le o sau waka o maianga. Ava ianga o ngai momoli mai le tunu. Ai o ana whasalango whaafanga o whairo puakas. Ana, repeatedly. Ua whai whaafaa. Vai e fia iai. Ai whali iai nguku o reto ai ngā whaafekai fo i e kere i ku. Honestly. He used to be a friend of mine. Ai o ke whaafekai i le kua. Wo ese aku ia ku ai ngā whelengi whapengei. Awai uma e ngā o mea valea ka e valea koi mauka nguku ia mo ta tautala tuai nei tuai ngā whamatalanga whapenei. Au po moni le nā sa mbufa marulu fo isa utou whaafonga mo. Au sila. Whaafetai ia le alanga o ke whaiso ele upulea. Le anga o le whinga ngalo rea kua ka musu iai ka ngaka pāloka. Mai tātou iai le whaamamafa le pāle mia. O le ua whai le whinga ngalo le akungu. A le ka ua whai ale awa i e whai lako whinga ngalo. O le ka ua whai e whai o lako whinga ngalo, a e ko o le whinga ngalo le akungu. A mai tātou iai.
ia se tatou ola e tuli le mea na laina le fia le atou Samoa o tou whaafonga le lei la tou whaafonga maua i langa saungoanga ren whamai o le mea le ngai kai o ngore kala leanga whamora kala leanga ai sau le kala o le saunoanga le fionga le parimia i la tou o lo whaia pea le vaenga le o le fau malo a lea tau la mua i fo i le tau whaaleanga a lau fionga le kai le kuangai now se i fesili la le akungu o le alanga mea nga whai ai le i whaka apea le paia inga o le lua afe lua kasi Lenga me whai, lenga whai. o le ala u mea sa whai o le ala u mea sa whai e ui nga le ingi lafo e koe whakukuua i le history o le pale menge pe a whaka ape nga o oe a nga e whaia le mea makaukia Whaavai kia kua langa. o oe nga e whaia ko akasia lau lafo ma lau maka upu nga whaakūru pale menge e le i whaka apea a to e foi mai e whakaukau le treason la auli le mali e toa e fionga le sau whaapiko ia fia mena au mi mata awha olo a forfiti vai mai mara ki ngu uianga vere kai minga E mo ki ngar ko koru ha. Serfia mai o tau sila la iai o tau sila iai i etu ai ngā i tangata whape o ai la le pepelo e fia ke le ko inga le taua fia ke le ko inga le lau pepelo ai o le ngalo ia te ia nei mea o ia le wha makua ma le wha ka mao ngi mea Alanga lafa nga wha kong whai kongon pan menge o le mea mo ila. Wai le whai rungo se social media pe nga whai rungo le media. Sa whai kongon pan menge. E maka o kia langa lafa nga whai. le ala o so ngi wa e ki ngā u mea sa whai ua e kofo ngei le o onga mare makui kui o au mea nga e whaia o lau vai a lea nga palu o ngo sai o e to ina ina inu mali ia o ngo sai e ingu o ngo sai e ko e kofo le iai leanga o mea uma ia nga e paru inga wa e langona e le whea ko sesi e ke fau malo wa e loa a o oe ko akasi e o ngare kau ki ngongare nga whai de pare menge lua wherua se folu a ko e foi mai o le a whakau o kou fau malo wa a e oso mai le akua la vea i leanga e ke fau o lunga e ke fau malo oso mea le akua fa mai e la e oso a kau fua la fore le mangure kau fua le ifo Mangure le rui pa isabu la e oso a kau fua le moa e le ifo fua no ele nkala le nga kala o kala o iyo na ngo upo le tunu la e oso a kau fua le moa e le ifo fua la e oso a fa la fa sa kau lo ma fa fa pui le treason ele ikari le aku wangi ai sa kari le aku ona ana men kupu ia ore mo loa fu ole moa lei wala nga ko wole kurkuringa upu wale mo lo wale fu loa fu ole moa a o maka ki kele mai ave o fe le fa mai ka mai o ma no wala o sila e tu fa ave ngai ele tua me uma e lo wale fu ole moa ai mangeso ai loa ma ave o fe ya o ma ai loa ma lau fe ma na matua ma le nga ya lau fe e oi ma lau fe o ma le lei o le me pito sili na ma tele ma mata ngar fe wa o manga mar fe ai maka ngar fe fiu ave ese wa makua pipi ya ave o fe wa fo wa ma a ma lo e makua i fushi io o inana le na apa me tu la fono e tau ave ese masala sala ese io ave malo lo si orfe to e alu le palotto le lu o le lua fe lua sumre lima ua matua I fulli le atunu u matau tino atu e le to e fa atu ina oe e ai sesi ko e fa ko ina oe na pawana o tangata na e fa atu ina oe na o tangata
o lo ta pena penanga e uma enga e va uma i tanu malala e oi wai au ko ke pole le fa pe la asu e lo kai au mo o sa au lava to te pole Paula me tati fa tati lo fa ia ka ke lo fa la o si ka mai fe le pi ko i move o move e tati lo fa awa o le to ina o pula la ngoto tu lo tato wo i me manino ma me mama there's no tomorrow or ko inga pe nga vako e le isi ru manga ikele o kuila e pa por kiki le ufa ma le ufa la fa la langi nga fa ma vai nga a o fea la o le a fai ka ma ingu fe ela ye pipi ya kuma muri o fea o le a mama te ai uma nei tu ai nga nu fe ma fa penga oi o le ale me o le a tupu o le ale luma na i o le na mea ka lo fai ia sa mo o le mea nga le nga ma ese manga yo mero fai fon fkarai ele o se mea fai con fai fon o melanga fai mai fa o melanga o sili for isso o fea e ngai e il malo ya o kakau me foi ale vaku o le finko sa nganga fo para mi lenga fa ku ku ya kulepa o kakau fa le ngai fai ngol social media manga o wai lenga ele o fai con o le para mi ai e ke fo ia ese mama ko inga ye fai e va ngali lungo o la ko fasa longa nge awa anga moi mele ko ke kawa ke o kara pa mi fa mai o me pe pelo o me ka fa leanga o me ka fa se awa anga moi o mai fa se la fo ko o pa mi fa se la fo ko o pa mi nge mo ri pa mi na ko ai o fai mai me vo ye ka fa se ai ia ka ngaka mo fa longo a samo ele winga na le na tafayet o fai tangata ne va ai tato langa o anga ngai fo i tulo la tatia ia la ala tato wo yanga o anga ngai o suanga fa tangata fa ia fo la o fa sainga no we sua fa ale popoi e sua fa ale popoi e sua i rumo to fa fine ma rumo o matua ai fa ia sua fa ale popoi fa pea ioi mua le lava le ola o inga lua le ola o inga le fa koe le ola fa o inga yubeske le ai le lava le o nga makua ioi e foringa mai ua le tele upu au telefunga o la au nanga o vai le kele upu le ke kala ngoa ko upu le ku ya ele onge le ngana tauta yai le anga o famu yanga le tua e funga la ngana le la ngale ku fa ko le anga o kama kanga ka o upu makala a o kama mangu e fanga i funga la au ai ma fu lo anga le anga la nganga onga o sioki upu makala a o kele funga wa la o la au la ko fa winga nga mea longo winga so se tangata la tau tala mai longa nutu fa penei nga o funga o la awa me ye nga o le nga funga o la awa ai le ya ni upu magikala lono winga ua pa le o inga upu ku spai ma kalo fa ai na o falili mena upu fo fa pia se haruta lo ta fa longo ile to inga tangata na no fu fa tala no ai anga se kanga kai le leisa nga fa au kanga kango la e koe sufi ma malu le mea wakupu. Yang amai leo se ava noa e wha malu lure koe inga. Yang ma toi wha poi lilia. E uia le winga o la kakala. Ele ile vatu nei ana tupu ile fionga toi tau whanua ya lo au. O le ana mea nga whai. Nga kua ilunga wha ko ese ma. E nga kua ngu fo ya fafu. Alu. Nga kua ngu ai la le me mali e no ai na nei le a tau wa o ma to yo fia te mata ia yo o tangata ye o malele o fai ma sangi le au pu e camera ia al fongo o fai malato ma sani
le fia e puni mea e tutupu ia tu le epa. A o le fia ia expose mea e tupu le pale mia ma kabineta, al fast. Koe ofo ila koe makamakangi, o ma le leile saungoanga ma le o kaiming whakura i ku le epa. Le ai ma se emo ia ia le camera. Musu e pue. A whailane na. O le matua sia mu pingi o la leanga o ia tu ai ngā tangata peino whai atu. La auli le mali e doa ma lau whionga te whonga whatalai. Awane o tau se e tia fo i lau whainga ruenga lea le whono. Mo ia lau tala. Awane se e tia o tangata o le matua sia mu pingi o kau whase. O ma le leo o atana nei. O ma na whaile sau noanga le whionga le whonga whatalai. So se fongo o mafu angane nga ko kongi ai ku per mano ko ke o e pu e mai meia. E o e lai fisi si la uma ia la ku. E fisi si la ku la irunga. Aku le e pa mano i fafo mara ku sa kingi ave i fafo me um fo. Ala sanga fa mama wa ya le camera i ruma fo fe kalai. Ku lo ko ya o le mafa ku o fo fe kalai wa umara na tala ta pela na speaker la na mic. Ngofo si fo fe kalai ma kiro mic. Ai la sanga fanga ya lau camera ai le se ipu e ai le alu fa for koko inga war koko inga o ko ia au cameraman to te musu wa ko ke musu e ko ai expose me kanga kai ruma ma fai mengi TikTok i le kai mila usa vali ai ma sia si wo ko e kuri fo. Oh my god al pal mengi entado mo ka ka fi vai mi ro le ma se me ko foi la a to su e mai nei misa. Ai to foi misa se taimi por calamel nei pia mo taimi le uma lo malo longa wana no mai lo lau lo ele fionga ile fonga fetalai ile me o tupu nga uma nga lau ele fonga fetalai o mi fonga fetalai male speaker foi lele wo uma la na ku ai nga camera e mana to la fia ai po le ha se nga yo ingare. So se ko ai nga fongo har pale mengi. To me, it's either deliberate or waste of money ko kongi ai kanga kai o ko fai live ya. Le fenga ruenga me. O me ka oi o fongkanga. O me ka oi o fongkanga. Hawa le fo sa pu ela va ya sko nga fo sumanga ya ka so ya. E o ia la ila la uri le mali toa mea umanga kukupu e o le alu i fafo olo e o kanga ka o manga kupu ai le mea le anga kukuri e le aro esere camera malako e le aro esere camera ai o malelei e le pu e matua i musua e oi o ko vai o ko ure o la leanga se vai le pa la ko sui se vai sa mo i ka o le kuanga i o ngai malo mo na tonu a misa wa te bilena a fa pete ma wana tango la ia e to mai lunga se o ko si sila la kala le o ke fai ku foi ho we eyes on details e makua i me na te fai tu e po fe ko ke o ngai a o nga fa o le ku la si sila o la fa longa ma la fa longa ma ko kala e ke fiu fa mai po le ka fionga le tu e ke sola e fi o no ya wa ta mo mai bisa vanga le ya si la mai la ke mi le la work ko finga ma fa ke ai si ko inga ai mai si o la fionga te tai o le tuanga i le to u taia o le to u tai o le mau tai u fai o malo. O mai au na o fai lo atu a tatu tu la fono tu mau. O lea o wha maonia le lafo e whatati ai sau noanga wha min stad pane mia i le lau a fono. O tau or manga o tatu ngā ruenga. O lea o ta oto sau noanga wha min stad wha ngā solonga o le ilonga o pepa. E le mawhai lau na tala noina i le aso le nei, le so. E alu lava le tatu ngā ruenga le wha ngā solonga o ngā ruenga o whautuanga ma le whaatulanga ina o le pepa o ngā luenga o le nei asu. Rau tūlai mai fo i ma le teuteunga o le lafo nei a tala no ina nei. E le aise isi na whaaloina le lafo lau o fionga e o lava i le nai tū. E le aise isi na tūlai mai e whaalua le lafo. E le talia la le tala no ina ma e le o alo ese le fonga fitalai ma tūla fono tū mau. E lima taita ina ai ngā luenga le maota nei. Peitai o aula fonga ngā i le pale mia,
ua whaavae mai I so winga le fia le saunoanga wha minsta. O lea ua u wha manino, e ai le aso e tala no ina ai. Ai se ai le omsa I ai le wha ngā solonga o tātou ngā ruenga laua fionga. A o lea ua iuna ia e ua, a o lea ua iua ina e lafua I le upu masoa I le fionga I le parimia. A o whaafonga ka peneta atoa minsta langolango ma le au whai ngā ruenga le fono. E le tu au noa ina la le fonga fitalai ni winga whaapei tono mota nei. O e pei fo ona tulai mai le namata upu le neimta upu se tasio suis fono. Taruai ona o le ngangana le tala fea ngai na ia whao ngai na ngai le sui pane mia. O ina foi o lea na so o whau ai, ma o I foi o le a so o whau mai ai se whai unga no foa. O le e iai le anganga maualunga I a teau. O lau o fionga le tai o le tua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le tai o le malo. E le fia whailo atu le whongfitalai ia upu matanga. Mai o loo mori mausui o le kapeneta mai si sui usfono na whaafonga iai. Ina ua tuua le whongfitalai le no foa mo le malo longa o le tai au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga no foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono ne nei. O na o leo le whai unga le whonga fitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a fionga le tai o le tua ngai. O le a wha maloro lau a fionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le tu la ne o watu ali whai unga. Ia mai whautua ina lau a fionga le tai o le tua ngai. Ina I e tu ua le maota le taimi nei. Ma le whalo lava. E whatatia ese a tātou ngā ruenga lo tula I mai le suis fono whale ata tolu. Ia tula I mai sao nua tu sor tātou tula fono tau whao. Wa, si? Mai vai o ia ere, mai vai le matua maua tai tai I o nei tu ai ngā tangata whai mea pi o whapea. Asi silana ai o whakoe, e le ise me e ma se pūreanga e musu mea le anganga o le tua ia ka ika vai le ona wale wanga fia kiro nganga pole ase kula I po e or kai me kula ia vai ngofo ko ka piripiri I fonga fekala wale lo po angi mea fai ala ko yar kem ja ko pu kai minga si o anga si o fai ko e nga se le or kem e o mai ala tou mato e tau mai la tou le ngai mea le a o nga kongu wa le Ioi, lau songa le fai lau kusi o le fonga. Ai se au whangau ngā po ai ngika ngā kai aku ka pu e mea ia. Anga pa u mai o la auri lai pu e. Pe ana pa u mai o sesi o le kapeneta. E le kau pu e a mai fonga whikalai e makua ke are kere marka ngā kare la saungi e kuri fafu. La tau wa ai tātou I ai a. Rongo winga asiaka mega kupu a. Wa umange wa umale fongo. Kupuro le mele paula kaka ngai lor kala akuile pa o ngisor ka pengeka ma swimming ska la to la ye le kai mo me ai la lo ke lo ingol mele a ko ke le lo a wala rin ka ko lo walu ko inga wo manga kudi a ro fai langa mele a ro fai me o la ka ko lo me la kala nga fai a fai lo tu fa tu ai tu sa na e o a ile fonga fitala ina tele I fieta ua tala le mangingo a ile forasanga e o lau saunoanga fo'i o te le fia whaleoina. E le fia ka ua langa, o e fia whaleo lai palau vali. Ai paule vaenga, ona o lea sa kupu manga kuala. O lai quote mai po o lai toi au mai e le whongavitalai le similar cases le sa tupu ia lo au. Mana tua mai fo'i o lo au. E ui onga o le mai ko lai ola, ai e le I la ngonga e le whongavitalai le vaenga lea. Ai sa la ngonga e sui mamalu. Fa pena foi la mele len kupungi.
kusa ole kaimi fo yole ele o la ngonga il fo fekalai ole failanga saunginga lea lai fa longo ye pale mia fa longo ye ma isio langa vaenga ma mangisio swimming ska le lai momoli ai lole li poki le ma fa mauni le ko isi fongo lo mo fongo ya ole ki na fasalanga ku se lo ma singa wa ko isi fongo fa ma wo lo ma singa ale vina na le fa tu lo tala lai fia va ai uma kangaka se ipu ifo ale au kafa e kau maru e lungo kau maru e pa ai wa matua i pui uma ngi e nei tangata e pu ata mai lanto ta fefe ta fiolai ia tato wo le malolonga ua makua ma alili ala wipuki wa matua i ma alili la wipuki ua le mawhai na e tu ilunga se isui ia la wipuki ona ole mana yo tanto fa soa mamanda upu fa soina tato ale feloki ko fa vera loki ya te foi mela ele ya te fa o tato po so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a lo ia Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers mato te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoswani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malonga iwa. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele i a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, i le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month,
you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Tebele wajile wa iva minu chau chedele July onor chau chua fa o Blue TV mal por club me le chau chaya ele vanga le viafi le atua ona ivanga na mana motunga afana ya ese foi le me o kupu ngi fongo muri muri nga foi ya ku foi ya ole fionga de parmia so di makuhaki nga venga foi kwa le fo kupu foi le fa pe fa tua me o ai matua le nofo le lei la ngona le o si toe ina talo fa o le wingo le tala le ata o matua o le mele la fianga i makako o le fianga i mare o ke fa ro makua mare o ke fa koi ioi ai no foi to ina maro matua o lo ka kuai mere kai moro roku eika e o ele kuai ro kala ko varu le kua lo mi vai lo mi le uru e fue ya kai ku so me le la fianga i mare ku lo ka ko i yo se ko fa ro ni so le chapipi o kala ngombo o file mu manyu kalwa onga fo ile de onga ile o pe o ka fe lo file mu mai wole ai e ra ka bo pulo le ai ngango Alang wale vang fa ma vai ra ka mo ngango anga sa ku mai ku e le ba me asiliala e o to di matai lang wale va tele o to e fele ni ai le lo pe ale kasi de mele la utango siaki ya ela be moni o le o fast wala ngo poya ngo fu fai mai ya o la o fast malea ya le la sita tu vai posa o pentus tu singa o ka beni si o mai ko la lo ka mo si o ile ale o so ya le ari ya ru fai ye le ma wala lo tele o le ya ai to foi mai la i le saunoanga le fionga le lipa le mia le ataua ma la ngona tinga o le nau le alofa nau le faaloalo le faatamali ai le ai lava la ua uma na faatonuina i le malo taura mai kapineta ma le palemia le fionga le loia siti ya o le asiaki uma la fonga ma me uma ia matapena i loa e ono o lai tūlanga wha amorianga lau whionga le ata. Skula fongo e ka awhi me wha pengi fo. Ka ua ke le ke o ngā mea langa o. O le mele o whai ua mo kua le wha alo halo la pa ia le kua ngai i le ngofoa, kofinga. O se minska, po se whai pule o le kumalo, po se minska le malo Samoa, po se pale mi o malo Samoa. O mo kua le ia ma se wha alo o whangange o fai pule le kua ngai i kofinga ia. Kusa lau kilo o kangaka le kilo iei. Ai wa ngalo ai le sui o le. O le ia jaua, o te lor campaign le ngā lea na wilto ina i toi taimi olo na malosi le iei lana HRPP. O lana koe lasi campaign a lea. O le tau mawhai i le atunuu mai o lo te i le malo ma le pale mia. E whaali le mawhauwhau ta umaulaloina le nufu o pan mia. Usa wa umaunga masarosalonga i le taunuu e malo e le ai. Wa umaunga masarosalonga i le tūla fono e le ai. Paula lea o le vaenga le uasau i ai. O le whaangutu wā. O le tuufau o le ngangana le mawhauwhau. Le la sa wafera sisila fo iana le la. O te le ilo pena e mai tauina. Ia le lau watu fu o te lona mai taunis. E fiang i sui o le HRPP na tutu lunga i o la tau launga ma whawheloa i palemia ma whawhtaia, ma whaalupi. Ko i ke kia pengar ko orua e peko. Ioi. A i tangata ina maua wanoa e tutu la iai. Ia. Le nei uai na sau noa mai e fo i le sui palemia. O la le winga o le whamatalanga. O le lako pese le ua usur kai mingai markau langinga le ua iai. Ia tu ma wala loina ma ta uma maina le tu la ima yo la aulia le mali toa. Ia
e ala i upu matala ia la lau iai le a matula ai fa fetai awa ele fa ngofie mai le mama pe la titir nga ruenga le wa ver ka pe ne tamal pa le mia ile lo yesi le ato cha ele se nga ruenga fa kova lo no winga ole amatua sila ilenga ma vailenga ma upu makala pele o ngi upu mangikala o lo o aka ngia mai ai le fou ngor malo ia lo no winga a tatou toi fa matala ino le tula fono le la tu ye mau lo vaenga ua fa maoni ai ma sila fia lo ye sili la tofu ofisa ua tala fea unga ini morianga ia lo winga nga tu ngala na le ua ye le ia le sau no nga fo ia le fionga le parmia ai mafua mai anga ko e langa le fia le atau o le mata upule na ta fa pa fala mai na nafi te lo fo le ta la si fa so na nete o le fia ko inga le sainga le la au le mali topo le fionga le pale mia o le se lau 50 milionga me a lo far malo au se talia mo le fiso soani le lakapi e au fia i Samoa fiti matonga o inga le o nga le ko e amaka mai mele awa a to sila nei le atale la watu i lunga ole matua tau ole ala ile va ai el tangata male la langi male atunu o foringa ole akale le watu nei ya misa ile ima mau atu nei ya yo ai ole mafu angale le wa fu ya ko ki ngar ko ingole le saingia ko pe o le la fa tali nei wo fa manino lava ale sa wa kala ko inga fa mai o me ngala ko fa ya mua i ka mo fa ya Australia au ka mo yo pare mia ia pai mala fa la so finga ma fa me ka mi o ko la i mai ioi si o mai a firme o mai sa ro mo kwa ngofo ia la ori fa ile fa nga marone al fast le fa kwa firma fa sulu va so sulu va eso a le va mo fa ia mai anga ke li fa sau ia firme fa ile fa ngo fa ai se sila la o le la wa mai ia si tato mo le ta vai li sa fa ile vai le ata a ho pega vai el palmia o uma fale ale o patoi ele se uma sa ngoanga yenga sa ngo ia ile la au le mali to le fionga le palmia wa uma le fa kamali uma le fa kupu uma le fa alo uma le fa le ainga alili a ua matua i ngo o le ua ua matua tau masua le pa o papa o ia ku ai ngā mionga ala le ngala le o te fai atuai le ala ua o nga i le tula fono ai na mafua mai o le fia i le saingi ngol kupe le foi i lana tala le na fai na nafi tala tuana nafi e pona nafi le sa fa pe ai le fa tala noanga a le saingi loa o le la amerisa o le kusolela kusolela un palmia lo kusolela pa puro palmia o la cargo sa o palmia Oscar io ai dua la puro le la cargo ai o le fia palmia marca kai fongo il puro lo il puro lo fa ai vai la mani si fetuna wala ngole na fai mai fai mai o mea ia ngonga fai ngonga ki nga inga malea ai sila la sa mo le tunupi to sila ia ile malama ia i Australia le fa ko ko ingo kakalia ele itupu mai lona taimi ele i matanga mai afia mi ai ku mai sa o ia la out ga mai mo kwa le fa ko ko inga Australia ale o te vai tuai ko sare o makuai o matua i to mai Australia ia wale lei pi fa maka so mandie ai via fika Australia mai wale lei ai ora amako re kamia ku fa yungi la kapi ai ora amako kamia ku ore malo ile kwa anda mai me kamaro so le fa mai o ia la usa o al palmio Australia so ya makai for ku pelenga mai yang mangingor sa o le malo ile malo
So le la se me la ko ngai o le place king o le German o le la kapisa mo. E loke le mele le so ngai kulanga faka ka yo malo. E pule mai lo se malo. Vai la voia tu ala le scala mali. E mali o fica, no me mali la ko de ko me fa ngongo. Na la va vi vorke ma ke malo ro. O le si me mali. Fikar ko inga sa fai sa mo. Kai fongo le yungi la kapi ko e pale mia. A mai me fe arofa malo pe o me arofa le wal me le kai. Ma ko me lo vai kai mi. A mai me arofa fa malo ile la kapi. O solo fa ngalo nga pulo wal pale mia saingi. Ti. Anga umanga saingi ko ngi penger ka malo saulu manera. Ai ko e kamir ka malo I o welo nga pulo fa kai fongo. Fa mo ku ele. O ko sila sa boy merga. Fa ngaro nga pulo fa pale mia release ele fan. Kadia fan. Ti wa fa penga. Ai nga umma nga de tot muri nga le kong yene makor ping. Pongo la lo sapo mai. Ole winga ela le ka wa o ele ko mereka ko inga e vidi menga ye runga e vi mereka aro vi vai runga fa ka vi dia pula Wai vai le me o de ikale anga le boku langa fo yo langa masangi o to mo mai mo le winga kal e ngofo saingi fa pale mia me alo fa yanga mai po official song nga ku ro langa pengi fa pale mia ronga office ai se vari mai sau fa ironga kai fongo a o ia la for pale mia lenga ngofo saingi mele yo ai ko sau fa I le singo fo le uro ngo fo o kai fongo la kapi ko mai me ia na o me alofa sa popolo ko ai le se polpo Soli, ore kawar ko inga le yo ka ko we makuai. Ai fiu ngai kamaka alo. Ya o kilo mai po feme le no. Lela wasui kanga ka le wasaingia me mo. Wa mo po fiu ka kali se poro we se poro pasako. Ale. Kusa rela ora me ko mai ke roi ko ai kar ko inga ya ka wa I ka ma ke ya ora me le kai le ya ka ora ka langa foi sa ngofo saingi kusa ora ka kala fe ko ora I luma ko sa ko so ko kala la lo ata poco e saingi fa pa le mia ai kalia fa kai fongo pe aku se upu a tangata tasi saingi mai longa pale mia ai sapo ku longa kai fongo fa nga kope ana mena ne okupu wale awa ore saingi renga saingi mo ore saingi master sign ore master kinga kusole ore grand master nga awa anga mauanga yer ka malo le kile fa pale mia e o ki aka kai fongo e su yer ka malo Al mero wa I per sai mero foi era audi. Ale o fio ko fa kari me se por sapo. Ka pongi le ngukore ore fang ka pongi le fai koko. E ai se mea fa pena to fa. O kor mo ka ukia fa pena for sifa. Ka for me foi ore me ala vai kasi. O ia longa kai minga creator sifa. O kuso se pocket money, kuso se pocket money nga ka. E zero sau I, usanga sau man. Fa me ver, fai ka ngo o kupera pasivo ile. O kuso le petty cash sifa. Oh my good boy. Asi sila la, ma sila le maka uki ora fainga de fayer ko ingar mia. Ya. Ya mela le wa tupune le la fo merka marwa. Ale sa ingir melia. La wo so sa.
Sangi me ale sangi. La warsa o Anthony. Albanese ya Palmia Oscar. Ya Albanese. Ale la waru Albanese. La ruka mano ya Albanese. O peo Albanese ronga inga. Ya. Ole wala vaya ishuri. Isi si vai ngale ya tu. La kaka go ka o isi. Ya, yoi, tai au nisio. O vai nga ai ona inga lo fa fi nga mate tia le na Utah. Wa ole New Year dance celebrations. Al FOE in al FOE hall. Tasi o Far West. Ya, lo tasi o South Salt Lake City, Utah. Ole aso luo January ile lima ile afiafianga ile vai luanga ole po. Ya, ile vai masima ya po ole band fo ile vai masima ya and DJ Tauvao Fred Mua ya ole wala aule numeral na alisonga ya Tauvao Feliti Mua. Ya Mauricio Famtelanga o to Utah fia le siva mare fia mare lue ya o ka ko nga eva ia ya sar fai meita eva fa lua firu o ngo kera ko mara be fa lua firu lima ya ole tu langa le so na nei da so nei ole mawai le avanoa e tofo ai tātou nei self kilani. Ia ile menu le ama le barbecue o le tamalo Mr. Falai nei New Zealand. Ia wo o mangua le wo o mangere kamalo. Wo nei le la se i fa tofo la tātou self kilani e ana o fai atu mo tala fa mama i atu. Ia ile tūlanga o le lawi loa ai o le nei fo i tamali. Faofo ya panapa mai se to lo me se la fa no fai ala to ya malona maliftato Jevic barbecue sayol ile aso to na I we mouth e man rewa ya matova sanga I matato pomkesi fo ile ale pipi ya affair tu ya fa dau todos fu dalala ngai different tastes e fa e ko fo ile ye o na te lo aila hape o ile aila ele ki kira ko se furu ko fore o yai matatu ia so tu tai au valu tai au ia anga ile a ori po le fiafi ia te lo fo la so tai au la mo se no sa we Mr. Falai se tel no se fo le tofo male tu langa le au le 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 nei fo tamali ia ila na fo I fa manu yanga mai le tua ia aso tai au o isaria so to na ole ma wai tofo le ia ile barbecue ole fapakiu fai fo ni to sanga aso to na tato we vaina ya me se fo lo to tele fa talo fa tu nei au malanga mai America le wa to ai tonu ya nei ya o te rondei ya malanga mai Bay Area ya le falitua po to fine to loa mi se o sela male au malanga ya ngate le sunga ya the man Tavita Dave leo pipetele ya male to o malanga mai Bay Area fa talofa mo fo lo fa tu asiata. Yeah, welcome to Kiwilander. Yeah. Adalo for sunga fa fianga Pastor Mo for to Sharon mangefa malanga mai foi Victor Vio San Bernardino le fo vai nei ya e fa ya so fi mai nei ya tatou e Aotearoa hide mai ya ngata lea to fa fine nei to fa fine ya leva o atua ma ana malona missionali ngata foi leo samotu ya brefanau le fo vai nei fa talofa ya mafafelo ya tu ile afifio mai disi o ila to to no mai fo ya na nei matayao ya be fora umala mai Samoa atalo fatu la umala mai Samoa fio nga vafuanga tu ila tangaloa la do ete mar fali tua por to sia fonga ya me se fo to fine ya petesa ya mar ya fine e tuina mo to umala mai nisi fo sa to ai to no mai ko kile la umangi va so orum le vale. Oh, you malo. Iyo, to tele au malanga mai. Yeah, welcome to Aotearoa, New Zealand. Yeah,
ngata fo ilonisi o to o fo malanga mai a talo fo il to fine ya Roleni ya le fo malanga mai uta ya le fo to ai to no de kelle le au americano le wende ya se temi fo to ai to no mai se au malanga mai au se talia tatu fa ya sofia a o Mr. Falaya ya malona ai le wingi ka malo wa seki so fo o nga u mor ka malo awala ni MC ya so to anai ya isa barbecue ya la maur fali tatu filo ila so tayao fa te tele ya me se fo le de fiafi amalu lu fo ipe afa wale to mali isa fa mtalanga ya la fo nga va tele ajata ple to ma fa to lu to lumanga le de fiafi aso ifoina